Enembi ala matumiale luwa muthanga wa kuma Kibwezi kusila Mbuinzao mbi kama Kendo kaunti ya Makueni ni makule movia wa Kuina Malelu. Serikali ni akaunti ya Makueni na ila yakati kwa maadhi usungi wa mituki wa kiaone cha kanisa wa GFF kila chanangi kiemia kakauta mevitu na lelu kuinzika waseu vya chanda kila kivi itokite silika nengali na kivi itokisi ya manyua kukela nijia kuthima skulu cha usua kiwu cha mbua mbingila kuende na kuwa kisioni kiu mainena andikima mauvoine mbya suu ni mao ya monongusa niso ila sivo kati wa serikali ya kaunti na ila ya kati konya ula wa ile kosa uvya kia wakiu mule mulingi na mauvoasu niwo mola nende makisio kime ithitu mavitela kumana na chanda kiki laki katikati wa lelo wa muthanga wa kuma Kibwezi kuthi Mbuinzao bala kumana na mbua mbingila ende kuesioni chanda kiki kuwe kufikia kwithakite silika ningali chuma gembua yithitwe yuwa almost kila muthenya kumeso neso thimbe chayo gewe yithitwe kikilika ningali nondo you as we talk ngali yakwa yithitwe yiko makwatoi o yuna mimya kwatoi nendete vaya school wa St Simon Secondary nibona magwitha no ndabanya wambe andu ma boda boda moka mabika pa magwite o muteja imaanisha mundu uzi aumie miyula egwita ambukili atwa ya mukilo ezie mota yake na pe andu ange na magua ange makwasya na moge magua na mongo magile mukilo ya nundu niwibite mbesa syake kuyu nayo boda boda sector nayo ni ndie ndi nundu andu maitu moka mabika pa meka ange masya metwa wanai na andu ma mota ni moge akwa balugwa ba enenthia wengi maikwata ivinda umu kila ivinda makwata ni mavata mametukita ula wa uiti na amwitu kutetheka chawo kithitwe myaka mbingi kituthinya ciana citu kithia ciu thirira basi ithi sukulu ciana mbingi ni ciakwamie nondu wa chawo ki ciacia ciabika ba ni citoma kukua ni kivuki ni chawo ki last week pengali yokie ba igwite kithangathi na yabika ba yifanye ni kukila ngali yokela sudi kwanza tona ate andu tamagwa lakini twazemba tokatethia mainagwa kwa uti mukulia kwa ndaia muke mundu sobize chawo ki tuithi wana kuwasya nela twawasya dispensa liva nine tiwenda kitali nongelwa ndakitali inabike itatu ende ndita nundu wa kiawo ki nundu wa kupita beibita mota ona beibita ngali uyo voina ndiani matula mutimu ikanisio wa ula wa ile kuthinikia thina ula uende kukosewa katikati wa serikali ya katino le akaunti ya Makueni maende usungio wa kukwatia wa mituki kunangana nthini wa ilungu ya mne 14 yukitem betikemwe kene gito cha kwate kane kwenda kusya na thinola tene thio no monene pio ni wa aumete cha mukwa nyumba togete gwege bedi nondu bedi la zene basi ne yito ne akogua ta ya to bidi ta mo geto gete gwege bedi ju ne kana tegelia te twa ibala geto na othe kia Kibwezi ywe ti kwenda silikali moto thukome kana moto tabia ti kata ndika yabu na hivi ne kwa chata mwana ngechumwa kemwe moto so besie kiawo kicha panji evu ni kana to ne balata ka betela ti kwenda otwikata yo platform yako kuna wa siasa ti ya wa 2027 etoka kwa motho koma kana metelela andu mitu makwambia kwenda kuwa wane magweso twa wane kibugeni wa magwesa koka mato ya ni mo manda ndaivat ithi ti kwenda tenda kuthukumwa nundu ni ti ba ushuru tandu Mbuinzao sub location na usio twikite ni disaster nundu ona ngali sio nthi kwatio kwa mava ene Mbuinzao kindu kini chailite ni chailite andu Mbuinzao iko na akula tandu alangi na ngali kwena nundu titingwa atongoi Mutongoi TV kuma Mbuinzao Kibwezi kaunti ya Makueni nyenito wa mulei mulingem